ahantu ku isoko yego noneho ngezeyo nkura n'umuhungu w'umukongomani. Umuhungu w'umukongomani aranyerekwa arampishurirwa yari umwana w'umusore ukiri mutoya. Noneho ampishuriwe arambwira ngo muraho, arandamutsa mu Kiswahili yambaza amakuru, arangije arambwira ngo aranshaka kandi duhurira nawe mu isoko. Nari ngiye ku isoko bisanzwe kuko hari hafi ya Tanganyika, hari ku mazi. Noneho arambwira ngo uhumure ngo uzo wasengeye n'uburyo wasenze ngo Imana yumvishe ngo kandi zagutunga ngo zabaho ngo kandi Imana izakomeza kubana nawe. Mugihe cyose amasengesho mwongeye kwirirwaho nshuti bavandimwe, turabaramukije aho muherereye mwese, abari muri Afurika, abari muri Europe, Amerika, umugabane usuherereyeho, abari muri Australia, turabiyegereje mwese muri uyu mwanya kugira ngo tubashe kubana. Iminsi ni nkaho yaribaye myinshi, twari tumaze iminsi tudakora, ariko ubu ngubu twongeye kugaruka kandi ndabizi kuko ibintu byose bigiye kurushaho kugenda neza. Rero muri uyu mwanya ndabiyegereje, amazina ni Mucuranya na Frank. Ngire ngo none mwari mutangiye kunyibagirwa kubera ko twari tumaze nk'iminsi tudakora, ariko ndabizi kuko muto twibagirwa. Rero tubaye kaze muri uyu mwanya, dufite ikiganiro cyiza uyu munsi wa none guteye amatsiko. Numara kucumva uzogisangiza inshuti zawe kubera ko nzi neza kuko kizafasha benshi. Hari benshi bazabasha kubohoka kubera ubuhamya bagiye kuduha ndetse n'amagambo y'Imana atandukanye. Icyo nabasaba, numara kumva buno buhamya cyangwa kino kiganiro, uzagisangiza inshuti zawe kugira ngo ndabizi kuko harubasha kumva ijambo rimwe riva muri kino kiganiro akabasha kubohoka, imbaraga z'umwijima zari zimutsikamiye zikabasha gutsindwa. Rero bene data baye kaze kano kanya kugira ngo tubashe kugubwa neza, tubashe gufatanya, ndabizi kuko byose bizarushaho kugenda neza. Rero mbere na mbere kadutangire dusenga, hanyuma tubone gukomeza. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane, ndabizi muraza kugubwa neza. Kadutangire dusenga kugira ngo tubashe gukomeza gahunda zacu. Urakoze Mana nziza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Mitima ciguwe neza, tugwaye icyubahiro kuko uri Imana, mwanya mwiza uduhaye kugira ngo wewe Mana itwemereye twongere tugubwe neza. Mwanya mwiza wo kuganira, uyu ni umuteguro wawe Mana, mwanya mwiza wo gusabana wateguye kugira ngo turakwiyegereje mu mitima, turakwiyegereje mu mbaraga, turakwiyegereje mu mitima. Imana ifite imbaraga kandi Imana natwe kandi utubere igisubizo. Imana itaginanirwa, Imana mwanya mwiza wo kuganira, wabanye natwe Mana, udushigikirize imbaraga zawe z'ijambo. Mwuka w'Umwami Imana bane imbaraga z'Uwiteka Imana zikomeze kubana nawe. Urahambaye kandi himbazwa kandi ukomeze kutuganeza. Uri uwo kwizerwa, tugwaye kaze uri Imana y'agakiza, gahunda zose uri Imana ikora ibikomeye. Turaritse mu mitima, wino uyobora intambwe zawe, wino tushigikire, wino tube hafi. Imbaraga zawe Mana zikora imirimo ikomeye. Ijuru ryuguruke bane natwe, abumva aya magambo, abumva buno buhamya babashe gukomeza, kandi utuneshe, babashe gusubizwa intege, babashe kugirirwa neza, bifashe benshi, bizane impinduka, bizane gukira, bizane kubohoka, bizane gutabara. Umuntu wese Mwana abona imbaraga z'Imana muri iki kiganiro, imbaraga zikora ibikomeye, uzane kuzuka kusha mu mitima y'abantu, abari basinziriye, abari bacitse intege, abari banamuka, basubire mu Imana aho baherereye mu izina rya Yesu, ko babasha kubera hose icyarimwe. Ngwino ukora imirimo n'ibitangaza kandi ukuboko kwawe urakoze Mana kutumejeje cubaro n'icyaho n'uteka ryose. Amen. Bene data, nkuko nari mbivuze, murabibona uyu munsi ntusanzwe, ni umunsi mwiza nkuko mubibona hano imbere yacu. Mbere ko dukomeza, reka tubanze twiyegereze umutumirwa wacu. Nari maze kwivuga, ngiye mumaze kumenya, tugiye kumuha akanya abanza twibwire mbere yuko dukomeza kugira ngo mubashe kumenya ese ni muntu ki, akora iki, mu yandi magambo mu buzima bwe bwa buri munsi nibihe bikorwa akora, mubashe kumumenya. Nimuzajya mubona mubashe kumenya ngo ni pasiteri, ni evangeliste, ni umuririmbyi, ni umucuranzi, icyo akora icyo cyose. Rero tugiye kumuha umwanya kugira ngo atwibwire, hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro cyacu, kandi abizi ndashidikanya kuko muraza kuryoherwa, ibintu byose biraza kugenda neza. Rero reka tumwiyegereze kugira ngo atwibwire amazina, umurimo akora, mu yandi magambo niba yubase cyangwa
atarubaka ibyo byose aratubwira abongereza nibo bajya ngo ni self introduction, how to introduce yourself. Rero natubwire umwanya ni wawe, karibu cyane. Murakoze, ndabashimiye. Mbanje gushimira kutwakira kuri uyu murongo kugira ngo tubashe kuganira. Reka mbanze mbibwire kugira ngo mbanze ngaragaza uwo ndiwe. Nitwa Pasteur Ngarukiye Maronko, bakunze kunyita Samusoni. Ryo ni izina y'itazirano cyangwa se banyise gusa. Rero ndakijijwe, ndi umupasiteri, nkaba nkora umurimo w'Imana wivuga butumwa. Iyi minsi ndi hano nasuye naje hano muri Kenya, ngizeho iminsi itari mikeya cyane, kandi itari na myinshi. Nkaba ndi hano mwiki Kasarani, aba shimye Imana kuko mwene data turi kumwe Frank akaba ari umuhuza wacu, basha kuduhuza. Turamwishimiye kandi kuduha mwanya no kutunezererwa. Ndi umugabo ufite abana 6, ntabwo ndi ingaragu, ndubatse, umudamu n'abana 6, abakobwa 2 n'abahungu 4. Imana ibambere umugisha. Asante cyane, nabakunda cyane. Arakoze cyane. Aratubwiye gufite ngo abakobwa 2, mfite abakobwa 2 n'abahungu 4. N'abahungu 4. Yego. Imana ishimwe cyane, ngira ngo muri yumviye abantu bari gushaka abageni maze nimero ze. Rero amaze cyane cyane. Rero wenda datangira ngo muri yumviye amazina yiwe ni Pastor Ngarukiye, ariko hari abantu bamwe batazi. Uravuze ngo uri hano muri Kenya, ngo hamaze igihe. Waje hano muri Kenya uvuye hehe? Hari abo batekereza ngo bavuye muri Amerika, mu Burundi, mu Rwanda, mu Uganda. Yego. Murakoze. Nari mvuye mu Rwanda. Yego. Kigali aho babita Masaka. Niho mu rugo, niho umuryango wanjuri. Yego. Niho ntuye iminsi itari mikeya, maze imyaka ntuye aho hantu. Rero naje inaha ngaha kubera impamvu zanje bwite, nkabashimye Imana kuko Imana yangejeje hano amahoro, ikanyobora cyane birimo n'umurimo w'Imana. Sande cyane. Murakoze cyane. Kaba mwarateraniraga muri he? Nateraniraga muri Betami, ariko navuyeyo niho nateraniraga. Ariko ngubu nkaba ndi hano muri Kenya. Nkaba nteranira mu itoro bita African Christian hano hirya Kasarani. Murakoze. Asante cyane. Arakoze cyane, ngire mubashe kumenya uwo ari we kugira ngo ubutaha nimuhura mu nzira cyangwa niwongera kumubona twamugaruye utazongera kwibaza ati se ni muntu ki. Amaze kutwibwira kandi mu buryo bwiza. Rero tugiye gutangira ikiganiro cyacu, turakwiyegereje ahangaha ubuhuke uko Imana yaguhaye ukuri, kubera ko ahangaha ndabizi hari benshi bazakurikira kino kiganiro, ndazi neza ko kizabasha kubafasha kandi mu buryo bumwe n'ubundi. Rero reka tugiye gutangira. Utubwiye ko muri abashumba. Yego. Muri abashumba. Yego. Mumaze igihe kingana gufite muhamagaro cyangwa mukijijwe muhamagawe n'Imana? Yego. Nabatijwe kera, mbatirizwa mu gihugu ca Kongo. Mbatirizwa ahantu mu Mushasha, aho bakunze kwita muri Plain, ahantu kuri Runingo. Yego. Niho nabatirijwe mu mazi menshi. Hari muri za 84 uko cyo nabatijwe mu mazi menshi. Rero urumva akaba ariho nari ntuye. Ico gihe n'abavyeyi banje niho bari. Murakoze cyane. Yego. Noneho kugira ngo mwinjire mu muhamagaro neza, mwabatije ico gihe 84. Kugira ngo mwinjire mu muhamagaro neza mwabujije mu ryari? Kubera ko hari igihe umuntu ajya avuga ati maze igihe narabatijwe, ariko kugira ngo ninjiye mu by'Imana neza nabyinjiyemo uyu mwaka neza, nibwo nabyinjiyemo numva neza, bihagazemo neza kandi byarambere umutwaro mu yandi magambo. Yego. Kugira ngo mbyinjiremo, urumva nabatijwe ico gihe mu buzima busanzwe. Urabona ko iyo umuntu avutse mu cyane aho dukomoka cyangwa tuvuka, umuntu avuka iyo usanze ari ababyeyi, ukaba mu murimo w'Imana, bakakujana bakakumenyereza, ukagera igihe ukaza kugira umwanzuro wawe wa Gikristo bwo kumva uhura n'Imana. Rero kugira ngo ufate umwanzuro cyangwa se maramaze cyane
nakijijwe neza, numva ko nkijijwe, numva ntangiye kumva ibyo ntangiye kubamo. Ico gihe nari naravuye aho kuri Runingu dusubira ahantu bita Ibuvira. Yego. Ibuvira tujya ahantu bita Ikarundo, ni hafi ya Poro, niho Poro niho twasengeraga mu itorero rya DP. Ico gihe ndavyibuka, noneho igihe kimwe nishaye ndavyibuka, data umzara aza kurwara arapfa, agwa aho ngaho Ibuvira ahantu bita ku Kimanga, niho twamushinguye. Ariko kugira ngo menye Imana cyangwa se ntangire kwinjira muri ibintu by'Imana mzumve, nuko data umzara amaze gupfa nabaye nk'umuntu wikanze, ntekereza ku buzima, ntekereza ku buryo bwo kubaho, numva bisa nkaho binkanguye. Ariko iby'ukuri nje ahantu ndiherera ndasenga, ngo ntangire gusenga. Ndibuka ko nasenze nikingiranye mu cyumba mu rugo, noneho nza gutembera ndamanuka, abantu bazi Ikarundo, ndamanuka kuri Tanganyika ahantu ku isoko. Noneho ngezeyo nkura n'umuhungu w'umukongomani. Uwo muhungu w'umukongomani aranyerekwa, arampishurirwa, yari umwana w'umusore ukiri mutoya. Noneho mpishuriwe, arambwira ngo muraho, arandamutsa mu Kiswahili, yambaza amakuru, arangije arambwira ngo aranshaka, kandi duhurira nawe mu isoko. Nari ngiye ku isoko bisanzwe kuko hari hafi ya Tanganyika, hari ku mazi. Noneho arambwira ngo uhumure, ngo uzo wasengeye n'uburyo wasenze, ngo Imana yumvishe, ngo kandi izagutunga, ngo uzabaho, ngo kandi Imana izakomeza kubana nawe. Nibaza izo bintu, tangira gutekereza, bintera umwete, bintera n'ishyaka ryo gutangira gushaka mu maso gusenga neza. Wari ufite nk'imyaka ingahe wenda? Sindibuze kwibuka imyaka neza, ariko kandi ndibuka ko tuvuye Ibuvira, twagarutse, twabanje kuja Ibuvira, tugaruka kandi hahantu bita kuri Runingu. Turagaruka kandi turahatura. Tumaze kuhatura, noneho ndibuka ko twari duturanye n'umugabo bita Kagigi. Uwo mugabo bita Kagigi yari umuyumbi. Baje kwimuka baja Irukombe, barimuka bava hariya kuri Runingu. Ise Nizikia n'abandi bene wacu twari duturanye. Noneho kwa kundi umuvyeyi w'umuntu yaramaze gupfurumba, yaramaze gupfa, noneho nkazasigara, ndakundaga kuragira. Ndakundaga karagira, noneho uko ndagiye nkajana n'uwo mugabo bita Kagigi. Kagigi noneho twajana turagiye, tukaragira aho turagiye, tukaza guhura, tukatubwira nko masaa 9 za nimugoroba. Nkabona arantorotse, asa nk'uvuyeho ku ruhande, akansigira inka, kabona arengukiye nk'ahantu mu kabiri cyangwa se mu gashigo, kabona aragiye aricara. Noneho ngo agende nka kabiri, ngira amatsiko, shaka kureba no kumenya uyu mugabo azaja he, azaja gukora iki. Noneho mukurikiza ijisho, ndagenda, ndibuka ko namukurikiye, ndagenda nsanga yamanusa ahantu hameze nka ruhurura cyangwa se hari umukingo, aramanuka aja hasi, hari harimo igiti cakuze gifite imigozi myinshi cyane. Aragenda yicara munsi, ngo abarasenga. Uragenda guhuja? Ndagenda mukurikiza ijisho, ngenda buke buke, mugera iruhande. Mugeze iruhande sanga karasenga, karavuga mu ndimi, numva nk'ikintu cy'ubwoba. Ngira ubwoba kuko yari umugabo w'umunyamasengesho uzwi cyane, yaje uwashwe cyane, yagaza kunda no gusengera n'abantu barwaye cyane. Noneho ngo ndangize, mbona arasenze yuzuye imbaraga, ndatinya, ndavuga ngo se uri kuri wa muntu nuko azahinduka, nuko azakora, bintera ubwoba. Mvi ruhande ndagenda, ngo ngereyo, ngo agaruke, araza, niba yambonye niba atarambonye sinamenye uko zagenze. Noneho ndataha, ngende nkurikira inka, ngo agaruke, araza kuko yarandutaga mu myaka, yari mukuru, nje ndi muto, andusha mu myaka. Noneho nza gufata igitekerezo kivuga ngo uyu muntu ibyaza aja gukora, ukuntu azase, ukuntu nza mbona yiherera, naje zoza niherera, menye ibi bintu bibamo, ibi bintu bibamwe iki, bibamwe izihe nyungu. Bituma rero ngira kandi kuraje yo kongera gushaka Imana, kuko numva ko Imana ikora. Kandi kuva ico gihe mbatijwe, nagiye ngira ikintu cy'inzozi. Inzozi naryama nkarota. Noneho sinuzura imbaraga ngo
mvuge kundi nk'abandi cyangwa se ngongere uti ariko nkagira ikintu cy'inzozi izo nzozi zikatuma ishaka kugira ngo senge cyane kugira ngo zisobanuke rero nkumva ibyo bintu byage bintera courage n'uwo mugabo bita Kagigi ankumbuza kandi kumbuza gushaka Imana no gusenga kuko numvaga biri mu buzima numvisha ko Imana ibona Imana imenye ibyo umuntu atekereza yibwira kumva umutima wanje ushaka gusenga Imana kandi mu guhaguruka mu uko gushaka Imana namwe kugira umwete wo gusenga ibindi byose murakoze cyane ufite amakuru meza kabisa ufite ubuhamya bukomeye kubera ko numva abantu niyo bajya ngo biri igifaransa sikiza ariko bajya ngo ni très intéressant very interesting très intéressant cyangwa se tuvuga ngo it's very interesting rero Imana igumugisha kandi kugire neza asante noneho tukiraho ubundi muri buno buzima bwa Gikristo biba byiza iyo afite umupere spirituel papa spirituel yego aho ngaho nakubaza se ni nkande ninde waktize nka papa spirituel cyangwa wagiye kugwidinga wagiye kuyobora ukabwira ati ibintu bikorwa gutya kugira ngo ugere ku rwego rwiza noneho handi uzatangira training abandi murakoze umuntu wagiye umfasha ubwo tumaze kuva muri Kongo twaje kuza mu Rwanda naje 96 yego 96 namaze kuba umugabo narashatse mfite umugore n'umwana umwe yego hanyuma noneho ndaza yarakwiye umwana mutoya ndaza aho ngereye mu Rwanda dutangira gushakisha ibintu z'ubuzima gushakisha imibereho biza kuba ngombwa ko naraje mpitiraho ntuye n'ubundi i Masaka yego Masaka no kuvuga ngo amaze imyaka irenga Masaka mbafite imyaka irenga 20 na hafi n'irindwi hafi n'umunani urumva ko mpamaze iki n'ahantu ntuye n'uyu munsi ndacahatuye rero naje kuva aho ngaho Masaka nza kuja gushakisha ubuzima busanzwe akazi kantunga mu mirimo y'amaboko nza kugenda nja mu mujyi nza kuja ahantu bita Kimisagara ndahatura ariko mu buryo bw'akazi kagaruka i Masaka Kimisagara ndahatura ariko mu kuhatura kwanje naje gutangira gusengera mu itorero twatangije ryitwa Leterier yari yobowe n'umushumba bitarawe hanyuma noneho niwe wari n'umuvugizi waryo urawe Kimisagara dutangiza itorero ahantu mu nzu yo kwa Bukuru ndabyibuka twatangira iryo torero riza gukura riza no kwaguka hanyuma umuntu wagiye umfasha cyane cyangwa wagiye undera mu buryo bw'umwuka nagiye impura n'umushumba w'itorero bita Jonas ubu ngubu ni Bishop Jonas aratuye n'ubundi hari Ikabuga niho atuye niwe wagiye undera arandera dukora umurimo w'Imana dukora umurimo w'ubudiyakoni dukora umurimo wa korari igihe kinini iryo torero turibamo hanyuma rero Literienne tuyibamo noneho nsa n'uzamukiyaho ngira imbaraga noneho zo gusenga ngira imbaraga zo gukunda ibintu by'Imana hanyuma noneho nkurira nko kubirengeze agenda ntoza anguza kugeza ku rwego mbaye nimiswe muri iryo torero rero bakugira icyizere mva mu budiyakoni nza kugira icyizere baraza baranyimika banyimikira ahantu bita Masaka yego muri 2010 baranyimika umupasteri ico gihe izina ry'itorero ryari yarahindutse iryo torero ryaratandukanye abo bashumba bombi baratandukanye iryo ngiryo noneho tuza kuja muri rindi iryo rindi niryo ryo twatangiye aho ngaho i Masaka rero niho nakomeje gusa no komereza umurimo w'Imana no gutangira gukura no kurera abandi aho ngaho nahatangije umurimo waje no kuba n'umurimo wagutse uza kwaguka ugira n'amashami tuzara ahantu bita ku Muyumbu nage bivuga butumwa hari hari umushumba waje no gupfa bitayangiriye neza bapfa kurera niwo muntu twabyayeyo avuga ubutumwa rero urumva aho ngaho
tuhafite amateka cyane, tuhafite amateka ko twakoreye umurimo ukomeye. Imana ibana natwe. Rero ni byinshi ko bivuga amakuru y'umurimo ni maremare. Yego. Asante cyane, Imana igumugisha. Abantu bo kumuyumva turabaramukije. Yego. Igihe twaje wanyu twagira ibihe byiza, Imana ibumugisha kandi bagire neza, ikomeze bagure. Yego. Batwitayeho mu buryo bukomeye. I wish you all the best. Rero Imana ibagire neza kandi ibumugisha. Turakomeje, ikiganiro kimeze neza. Meze neza kandi dukomeje gusobanukirwa uburyo ubuzima bw'umwuka bwage, uburyo wagiye waguka mu buryo bwa Kristo, intambwe ku yindi. Kuguha abanyarwanda ngire bane bazava ngo ni rugari. Noneho kandi ibintu mugiye kutuganirizaho, kubera ko hari abantu benshi bari kuzamuka mu by'Imana, hakaba n'abari barazamutse ariko bacitse intege, hakaba noneho n'ubundi bwoko n'abandi batari banamenyeho nabike. Yego. Hari abatarazamuka, hari abari barazamutse basubira inyuma, hakaba noneho bataramenya n'iby'Imana. Abo bantu rero hari ibintu byinshi byabafasha kugira ngo barya bari bakiri batoya bashe gukura, abandi nabo bari barasubiye inyuma bongere gusubira mu mwanya wabo, n'abari bataramenya Imana kugira ngo bashe kuyizera. Rero tugiye kubikora muri ubu buryo. Ndumva mumaze igihe kinini mu bintu by'Imana. Ibintu by'Imana kandi hari ibintu byinshi mwagiye mubona Imana ikora n'amaso ya kinyarwanda, ibyo mwiboneye. Apana umunsi umwe narasenze umutima urambwira ngo Imana y'abandi tigira imbaraga. Yego. Umutima urambwira ngo Imana y'abandi tigira imbaraga. Akantu arana nakavuze ubushize ejo bundi abantu bambwiye bati dukeneye kudusobanura kano kantu neza. Gute Imana y'abandi tigira imbaraga gute? Umutima urambwira ngo Imana y'abandi ntigira imbaraga, ahubwo Imana yawe ni ifite imbaraga. Nandi magambo, Imana wumvanya abandi bantu hari urwego cyangwa nuvuga ngo ifite limite. Ifite ahigarukira. Muyandi Imana wumvanya abandi hari ahantu itakugeza, cyangwa hari ahantu utagera kubira kuri kubagwa Imana y'abandi. Ariko Imana wishakiye wenyine ukajya ku mavu ugasenga evaze nari Imana imbaza ugasenga ugapfukamira Imana, hahandi uza gusenga ugapfukama ukavuga ati wa Mana yaje ndagukeneye ngwino ubande naje urudura imisozi. Ya Mana wiboneye n'amaso yawe wenyine, wihamiriza we. Yego. Wenyine ukayibona bitanyuze mu wundi muntu. Yego. Ico kintu Imana yagukoreye muri mwenyine. Hari akantu akarimba bagiye baririmba ngo ndakuzi Imana turi twenyine, hari ibyo wankoreye abandi batazi. Ndakuzi Imana we turi twenyine, hari ibyo wankoreye abandi batazi. Rero iyo Mana wabonye muri bwa bwihisho bwa utagize ugenda ugapfukamamo ukavuga ati wa Mana we ndaje imbere yawe, ugasenga Imana igakora igitangaza ureba n'amaso yawe. Iyo Mana itandukanye na Mana wumvanye ngo Imana ngo yakanaka. Yumva yabandi. Imana numvanye abandi. Imana wiboneye wenyine itubasha kuva ku ngeso. Imana wumvanye wiboneye wenyine ituma ubasha gutsinda kamere yakunaniye. Imana wumvanye, Imana nako wiboneye ituma ubasha kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Ariko ya Mana wumvanye abandi bigira limite, kubera ko ikintu wumvanye abandi kigira imbaraga mu buzima. Ariko icyo wiboneye wenyine mu yandi magambo, Imana wimvuye wenyine nta muntu ushobora kwigukuraho. Wiboneye wenyine wagiye ugashaka ijambo ry'Imana kavuga bankunda kandi abashaka mwese bazambona. Imana washatse wenyine ukagenda ukiyiza ukaja mu mafungo ugasenga. Iyo Mana ukayibona wenyine ntabo yigukuraho, nubwo yose ari kuvuga ngo avuye kwa ba Yesu n'abaguru. Abana ufise mu ijuru akavuga ati ukumanusa ubu ngubu sinubuka amazi ku birenge, manuse kwa Yesu ubu ngubu. Haleluya. Imana ishimwe. Akavuga ati manuse vuye mu ijuru ubu ngubu. None ibi ngibi asante sana. Imana ibibazo. Ndanezerewe cyane. Kubera ko ari Imana wibone ntashobora kuyigukuraho. Ntibishoboka. Ufite ibihamya. Yego, ufite ibihamya. Siza bari ngo ufite ibihamya bireze. Imana ibibazo. Rero Imana y'abandi tigira imbaraga, ahubwo Imana yawe wenyine. Bayandi magambo icyo kintu ikindi bigufasha nuko
bituma wenyine uja gushaka Imana cyane wenyine ukagenda wenyine ukajya kwishakira Imana muyandi magambo nawe useze yo kumva upfukamye nawe ukayinginga yo kumva upfukamye ugasenga nawe yo gukoresha ibikomeye nawe yo kuvugiramo kandi bikemera bigakora Imana y'abandi zigirimba aho Imana yawe uyu munsi wa none ugenda uhagukuje gushaka Imana yawe yiteguye kugukoresha yiteguye kugira neza yiteguye kurwanira rero reka ngaruke kagarukira nari nezerewe kandi cyane dufite umukumbi dukemeye kukumva hari abantu bamwe bavuze muri komatere baravuga ngo hari abantu kujuze neza ukaja gutwara umwanya w'umutumirwa none reka nabo gutanga hose kugeza ugiye guhindira aho hafi ndindira aho ngaho tugu umwanya utubwire rero ico ugiye kutubwira ni ubuhamya bw'Imana yagiye ikora mureba abarwayi mwagiye musengera ibitangaza mwagiye mubona kavuga ati wa Mana hanga byari bimeze gukena gutya turakubona ukora igitangaza babana imitima yabo yuzura amashimwe mu bitangaza mbese Imana yagiye ikora mureba cyangwa hari n'ibyo ushobora kuba yaragiye bakoresha ibyo byose ndagira ngo wowe uri gukurikira ibyo utega amatwi ndabizi numara kumva ibyo bitangaza kwiheba wari ufite uraza gushira uraza kongera gusubizwamo imbaraga uraza kongera mbese magambo usubire kuri standard wari uri usubire kuri ta normal usubire kuntuze ku rwego wari uri wongere kandi uzamuke usubire mu shaniro zawe zambaraga wagiraga arakantu kamwe umusore twataramana yakunda kutubwira katubwiraga abantu benshi ngo basigare ku mazina nk'abamasha abana barafuye uyu munsi wa none ku masina abana basigaranye ingobyi umwana yaragiye none tugiye kuguha umwanya utubwira ibitangaza Imana yagiye ikora kugira ngo abantu bose bari bakizenge bongere bizera Imana kuko Imana nguko yahoze kuva kera ni kwirinda kwizahora ifite guhinduka yego umwanya ni wawe murakoze cyane Imana yakoze byinshi amen mu buzima busanzwe yego kubera ko abantu bakunze gusenga yego cyo komeza gusenga nta mirimo myiza ntacu habikuramo ibintu udafite umusaruro ndatekereza ko utokomeza kubikurikirana ibintu bitarimo inyungu cyangwa se ngo ubone impinduka wowe bireka ukabishira ku ruhande ariko kubera kuko twagiye tubonamo Imana inyungu cyangwa se imirimo y'Imana bidutera kwishima bidutera kuyisenga kandi tutarambiwe rero mu mirimo myinshi harimo ibyinshi ariko umuntu reka avugemo nkatungahe ni ukuvuga ngo mu mirimo myinshi twagiye tubona Imana ikora nabonye muzara umwana wanje wa gatatu turi kumwe nawe hano muri Kenya yego uwo mwana ni umuhungu uwo mwana yaje kurwara arwara amara arwaye amara ndabyibuka neza Imana iratangaje aja ku ishuri twari i Masaka aja ku ishuri bita kuri 40 yego yiho yigaga ku ishuri rya primaire yego uwo mwana afatirwa ku ishuri bambwira ndahari barampamagara ngo umwana wawe yarwaye yego bamuzana bamutero bamujana ku bitaro by'i Masaka yego bamugejejeyo uwo mwana bagiye kumupima basanga yarwaye bagize ikibazo cy'amara yararibwaga cyane noneho bamuzaniye ndabyibuka naramufashe ngeze kwa muganga ndamusengera maze kumusengera ndavuga ngo uyu mwana ari mu maboko yawe ndamusengera ngo bare kumusengera abaganga barakomeza baramukurikirana izukuri yarasa n'umuntu warangije uwo mwana ngo bare kumusengera tumujana kwa muganga bamukorera transfer bamukuri Masaka bamujana ahantu biti Kanombe bamugejeje Kanombe kimwe mu bitangaza bikomeye nabonye yararwaye ku rwego umwana twamurwaje baramuvura umwana arakira ariko mu gukira kwiwe nabonye ikintu gitangaje twaramusengeye turi mu bitaro aza kuruka araruka kandi yararimo ibintu by'amasonde yararimo ibintu by'imipira yo kwa muganga ariko araruka ngo aruke araruka na ya mipira yose iva mu kanwa ke ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ishuka ndabyibuka igitangaza nabonye ishuka yarukiye yavuyemo ibintu by'icyatsi kibisi noneho ngo arangize icyo cyatsi kibisi gikwira ku mashuka ku buryo amashuka bayajanye kuja kuyamesa ntiyaca ngo ryarangira iveho cyangwa se wa mwanda uveho ni ukuvuga ngo icyo cyatsi kibisi kigumaho ku buryo uwo mwenda wahise wari umweru yayishuka y'umweru irahinduka
izo mbaraga zakijije uriya mwana kandi ntiyayirwaye ubwo rimwe gusa yararwaye turamutahana tumugeza mu rugo arasora ararwara ubwa kabiri tumusubizayo ariko ubwa gatatu Imana iramukiza. Uyu munsi ni umusore w'imyaka 20. Imana ishimwe cyane. Urumva ko iyo ni imirimo y'Imana nabonye Imana yakoze. Imana igarura ubuzima bw'umwana. Sinibyo gusa. Ndahera iwanje kubera kuko simvuga ibitangaza by'ahandi ndavuga iwanje. Yego. Umwana wanje wa karindwi. Hari umwana wavutse yaje no gupfa yitwa Naomi. Uwo mwana naramuzaye. Ngomara kuzara umwana ngo avuka atameze neza asa n'ufite ikibazo none turamurwaza namurwaje imyaka hafi 2 ndibuka umwaka n'amezi 8 umwaka n'amezi 8 yarigiye kuzura 2 kuko 2 yuzuye twamugejeje mu rugo twamutahanye. Uwo mwana tuza kumusubiza hari uwo mwana abantu baramusengeye bingeri zose urumva ko rwaza imyaka 2 ni ikintu gikomeye n'imiryango yarantabaye aho mvuka nabo baragerageza kuntera inkunga zabo baragerageza birakomera ndetse icyo gihe bamwe bangira inama arambwa ati uyu mwana ushaka uburyo uwo mujana hanze turabona buno ubuzima budashobotse mu bihugu byo hanze mu bihugu zo hanze ariko kubera ubushobozi nyine mbona bidakunda ariko Imana ikora igitangaza gikomeye uwo mwana ava mu bitaro turamutahana mu rugo. Nshaka kuvuga ni iki igitangaza cy'Imana kirahaba yego kandi mu bitangaza nabonye nari ifite abandi bana mu rugo umudamu yabaga kwa muganga ariko ndeba ubuzima ukuntu bwari bugoye no kurwaza uwo mwana mu bitangaza bikomeye nabonye abantu baza kunsengera ndashaka kuvuga Imana yanje sinshaka kuvuga Imana y'abandi ndashaka guhamya Imana nabonye abandi baransengeye kandi bakerekwa bakanahanura bakanavuga imbaraga z'Imana ariko ikintu cyantangaje abahanuzi bose bagiye bavuga ngo umwana azakira kumva iyo mvugo y'Imana umwana azakira kandi naje kuzira kuko azakira kwizera ko azakira ariko iby'ukuri hari ibintu bibiri nashatse kuvugamo by'imbaraga z'Imana nabonye nubwo uwo mwana yaje gupfa ariko nabonyemo imbaraga zibiri z'Imana. Yari umwana wa karindwi yego yari umwana w'umukobwa yego yari umwana w'umukobwa hanyuma imbaraga nabonye muri ko kurwara kuwo mwana abamusengeye bose ni benshi nta muntu utaramusengeye abantu bose bitwa ko bafite impano bazi gusengera abarwayi twagerageje gushaka abo dushoboye twiyegereza n'inshuti n'abavandimwe ariko muri ko gusenga bose bakambwira ngo umwana azakira Imana yamukijije umwana azakira Imana ivuze ko azakira sawa ni byiza ariko natekereza gukira kw'Imana kabibona mu nzira zibiri kuba amagambo abiri kavuga ngo iyi mvugo y'Imana irimo gukira yokira akagenda cyangwa se yokira akanabaho numva ubwo buzima rero bugoye nditamo ndavuga ngo reka nje gusenga ku giti canje ndeke guhamagara imbaraga z'abandi cyangwa nizerere mu buhanuzi bw'abandi shaka Imana ku giti canje ariko ikintu cyanejeje cyane naragenda senga nije nyine ngo senge mbona inzozi yego mbona inzozi mbona umugore ari kwa muganga madamu wanje mbona ari kwa muganga mbona ko aterura umwana amufite amusohokanye ngo amutahanye yego mbona ari muri korodoro azasanga naje tugiye guhura ngo ndamubaza ngo ese mu nzozi ndamubaza ngo ese uyu mwana yakize arambwira ngo yakize ndamubwira ati muzane noneho ndebe ko yakize bagusezereye ati bansezereye muzane ndebe ngize gutya aramumpaye ngo iyo yagiye kumusingiriza gutya ibintu byiyerekwa mbona aciye mu myanya y'intoki ndamubuza tekereza ko numvijwe rimbwira ngo uyu mwana ntahari ndakanguka mva muri iryo yerekwa mva muri izo nzozi kuko kwa izari inzozi ngo ndangize maze kubona izo nzozi ndekaga abandi bakomeza gusenga naberekwa nabagira gute n'abamusengera iyo minsi yose yo kurwaza ariko jewe nari ifite iryo banga nari nzi neza ko umwana adahari atazaba ariko ngaceceka ngatinya no kubibwira umudamu ntamuca intege kuko nzi ko bacika intege kenshi rero ndavuga ngo reka nihangane komeze gusenga ndakomeza ndasenga ibyo bintu birantangaza ngo buce nyine umunsi umwe badusezereye tuvuye ku bitaro muri CHK no twari tumurwarije ndamutahana no mu rugo ngo mugere mu rugo hashize iminsi mike tumusubije muri control abarico gihe apfa
Ibyo ngibyo rero ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga kuko Imana yabanye nanje mu mbaraga zikomeye, kuko habe no kwishura ibitaro zari bigoye, kuko ubuzima bwari bugoye kugira ngo mbona amafaranga yo kwishura ibitaro, mbona ubuzima bwo gusapotinga umuryango n'ibiki byari bingoye. Ariko uyu munsi wa none ndashima Imana kuko Imana yabanye nanje hariya ikanshoboza biriya bintu, ndayishimira. Amen. None icyo ngicyo nsoreza kuri iri jambo rindi. Hanyuma rero mbona ncika intege mu mutima, ndavuga ngo twaruhiye busa, numva ndababaye, n'umudamu arababara. Umudamu wanje ndabyibuka nawe, noneho mbonye iwe kuzakira byaremereye, nigira inama yo gusenga. Ndavuga ngo reka nsenge. Mu gusenga kwanje ndasenga, ibintu byarantangaje cyane. Mu gusenga kwanje none uje sinamenye icyakozwe, kubera kuko iyo umuntu aheruka asenga ntuzumenye icyo Imana yakoze. None umudamu araryama ararota, ngo arote nijoro, ngo abone umuntu araza aramufata, aramubwira ati ngwino nze kukwereka umwana wawe, ikibazo ufite ni iki? Aramubwira ati ikibazo ufite tubizi se ko napfushije umwana? Ngo aramubwira ati ngwino uze kureba. Ngo aramujana amugeza ngo ahantu mu cyumba muri sare ngo nini cyane, ngo abona kuriye nka rido gutya yikuraho, ngo akuraho nka rido gutya arakuruha, kuko wakurura rido ije uruhande rumwe, ngo abona abana benshi baryamye, ngo kandi baryamye neza nk'abantu bamaze kubuhagira no kubatunganya, nk'uko umubyeyi aryamisha umwana. Noneho ngo abarebye, ngo aramubaza ngo ese wa muntu aramubaza ngo ese umwana wawe wamubonye? Aritegereza ngo aramubona, ngo amubone, ngo asuma agiye kuja kumufata. Ngo agiye kuja kumufata agaruraho yarito, aramubwira ngo genda, ngo umenye kuko umwana wawe ngo ahari ngo ameze neza. Ibyo nabyo bisubiza mu imbaraga. Noneho ngo ambwire numva ahubwo niwe wagize imbaraga, kuko imbaraga ari yarabuze zo kwakira abantu babuze umuntu we yapfushije, zari zarananiranye. Nagaza muhugura nkamwereka kuko bizakunda, Imana tugifite abandi bana, kandi Imana nitaduha n'abandi nta kibazo. Ariko agira imbaraga kurutaje, kubera kuko yari yahuye n'Imana. Nanje ubwanje nahuye n'Imana. Rero ni byiza nagira inama abantu banyumva n'abantu babumva iki kiganiro, yuko kenshi usenze ukabaza Imana ku giti cyawe bigira imbaraga kuruta kubwirwa n'abandi, kubera kuko umuntu agomba gushaka Imana ku giti cye. Nibyo bifite nibyo success ya mbere, kugira ngo ushake Imana ku giti cyawe, kuko nasanze bigira imbaraga bigira kibimeze kuko bakubwiye cyangwa baguhanuriye. Iyo bakubwiye bakaguhanurira bo kubesha, ariko iyo wahuye nayo wewe nyine ukanyumva, nizo numva bifite imbaraga. Abantu bose banyumva baze kumva kuko Imana ni Imana y'umuntu witice, kandi nta muntu n'umwe ihinyura, nta n'umuntu n'umwe utabasha gusubiza. Murakoze cyane, Imana ibamberesha. Muri ibyo rero aravuga imundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya, kandi guhura na Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha. Imana iguhumugisha. Amen. Kandi abisukura umurinzi kandi urandusha, nubwo ndumurinzi ariko ntabwo ndumurinzi nkawe. Oya ndafashije kandi uwahuye na Mesiya ahinduka, uwihuriye nawe atabikuye ku bandi. Iyo wahuye nayo, ugahura nayo gutya, utabibwiwe n'abandi, batagukonjoreye, batakurebeyemo nk'uko bazabakoresha imvugo ibyo bintu bigira umumaro mwinshi. Nicyo gituma nkunda gusenga, ariko kenshi nkunda gusenga ariherereye, kuko niko kwanga, kandi ngakunda gusenga n'ukwanje zanumva bimfasha, bigira imbaraga gusa. Murakoze. Imana imbazo cyane. Amen. Fasta Imana imumugisha, atubwiye ibintu bikomeye. Mu buhamya urakomeye, kandi ni byiza kuko ari kuvuga ibyo yiboneye wenyine. Ibyo yiboneye wenyine, kandi kubera ko ibyo abandi babonye bishobora kuba byo cyangwa tibebyo, kubera ko bashobora no kubesha, birashoboka nabyo. Hari abantu bamwe bashobora kubesha ngo Imana yagize gutya, ari kugira ngo wenda ngo bemere ngo azasenga cyangwa iki, kubera ko byose birashoboka. Rero Imana igumugisha kandi kugire neza. Noneho tugiye ku rundi ruhande, ndabizi kuko mwagiye mukorana na timu z'abayumbe batandukanye, noneho mwagiye musengana nabo, watubwira nk'ibindi bitangaza mwagiye mubona Imana ibakoresha cyangwa izo ndabizi iyo mugendanye n'abantu, hari muvuga tugiye gusengera kanaka, mugasanga wenda ubuzima bwari bwarangiye, Imana igakora ibitangaza. Noneho watubwiye kandi iyo kote yo ku ruhande rwawe, iyo ni nziza cyane. Noneho nkeneye ko tubwira no wenda n'abandi mwagendanye mukavuga ati aha ngaha Imana yakoze ibintu
bino rero umuntu udukurikiye hariya nabyumva arabasha kongererwa kwizera gusura mu imbaraga. Yego murakoze cyane. Mu mirimo Imana yagiye ikora titwoyivuga ngo tuyimare ni myinshi cyane. Nagiye kubwira ko nabaye muri Kimisagara kandi nayikoreye nk'umurimo nayibaye mwigiye cyane. Twari muri iryo torero nakubwiye twari turi kumwemo hariya Kimisagara aho twari dutuye. Ndibuka ko twaje gusengera umurwayi. Twasengeye umwana w'umukobwa w'umukongomani. Twari dukodesheje mu rusengero duturanye n'umugabo bita Maso abibugande ubu nyine ni bishop. Uriya Maso w'umugorora noneho niyo waradukodesha ahantu dukorera umurimo w'Imana. Ndibuka kuko mu bitangaza nabonye bikomeye. Twasengeye umukobwa wabaga muri iyo korari twabagamo. Iyo korari yari irimo abanyamurenge, ikabamwe abakongomani, yari irimo mucanganyiko abantu yari zose. Ni ukuvuga ngo iyo korari noneho tukaririmba kandi tukanasenga. Noneho mu gitangaza nabonye gikomeye haje kurwara nk'umukobwa. Uwo mukobwa bamwita Simire. Akaba umukobwa wakomokaga i Bukavu. Uwo mukobwa ndabyibuka ararwara abadayimoni. Ngo arwara abadayimoni twari kumwe aho ngaho n'abanyamasengesho benshi. Bari timu ifatika. Twari kumwe n'abanyamasengesho bafatika kandi basenga. Barimo n'umusaza bita Gasosi. Gasosi. Umugabo muremure w'abatwari uramwibutse. Hanyuma noneho twari muri iyo groupe turi muri ryo tsinda turi aho ngaho dusenga. Abanyamasengesho bakuze baturuta mu myaka no guhishurirwa bari benshi. Ariko noneho tuza gusengera uwo mukobwa ngo tumusengere. Igitangaza nabonye Imana iratubwira ngo uyu mukobwa yahuye n'imbaraga z'umwijima. Ariko kandi ikibazo afite kugira ngo gikire nukuja ahantu hariya hepfo bita Nyabugogo. Aho Nyabugogo ni hafi yo kwibagira abahazi. Ni hafi yo kwibagira. Noneho ngo arangize uwo mukobwa ngo ni Simire turamusengera ngo tumare kumusengera duhabwa gahunda yo turabwirwa ngo tuzunguruke igiti giteye imbere y'inzu yiwa. Igiti c'ikivumu cari igiti c'ikivumu cari mu mbuga yiwa. Turabwirwa ngo ndibuka ko mubagiye hari njewe hari Gasosi n'undi mugabo w'abasegeye. Turajana dutumwe kugira ngo tugende dusenge tuzengurutse icyo giti gatatu. Umuntu tumusize Kimisagara niho kwa tumusengera abandi bamusigaranye mu masengesho. Tugiye gukora icyo Imana dutegetse. Kandi turabwirwa ngo tuzunguruke icyo giti inshuro 3. Ariko duhabwa ikizamini. Ibintu by'Imana birakomeye. Biragoye kandi biranoroshe. Noneho duhabwa ikizamini tubwirwa kwinjira mwabo. Hanyuma noneho tugasenga duzungurutse icyo giti gatatu. Hanyuma tugasenga duhagaze muri saba. Twarangiza tugasohoka tubagenda. Noneho ikibazo iwabo ntabwo kwa tumenyeranye. Twari tuzi ngo nibarakijijwe cyangwa ntibakijije. Noneho turavuze Imana idutumye. Harimo umugabo nakundaga cyane Gasosi kwimashi cyane. Yakoreraga imbere nikamuziteguza. Yakundaga kumasha cyane. Yabatubwira ati nimba Imana ivuze tugende birakunda. Twahaguruka turagenda ngo tumare gushika dusanga uko nyine Imana izigira ibintu itegura. Turagenda turazenguruka gatatu ico giti. Ngo tukizenguruke gatatu turashima Imana ngo tumare gushima Imana. Noneho dusanga umukozi wo mu rugo n'abantu bose mu rugo bagiye. Noneho yari yagiye ku rundi rugo. Noneho umwe yinjira turasenga. Ngo tumare gusenga usanga rwa rugo ruri dusanga ruhararangaye kwa kundi abakozi birirwa mu rugo. Turasanga hararangaye harakinguye. Turinjira turasenga aho ngaho ngo turangize tuzenguruka na cagiti. Ngo turangize turazamuka. Ngo tuzamuke tugeze mu masengesho aho murwayi ari. Naho ko twadusenga hariya iriyaga ibikorwa ko birakora ku murwayi. Nukuvuga ngo umurwayi yamatomboka noneho cyane arenze uko yaramize. Noneho ngo atomboke cyane turabatse ibi bintu no biragenda gute. Turazamukaga turangije iyo gahunda twama dusubira hariya. Ngo dusubire hariya ibintu zantangaje by'Imana. Imana yamyimukiza. Iramukiza uwo mukobwa arakira. Kandi yatewe nabo badayimoni afite mariage.
tekereza kwe yari afite ubukwe hafi. Ndashaka kubwira abantu banyumva nawe ushobora kugira ikibazo kigutunguye ariko utazi inzira z'Imana, ariko Imana irahari kandi Imana irakora kandi irakora. Uwo munsi ico gitangaza narakibonye, umukobwa yamakira Simiri aba muzima arakira, ngo arangiza musubize wabo ukavaje gukora ubukwe. Tekereza kwe Simiri arakira, ndavyibuka n'abantu babaye kimisagara baza kutwumva bo barabizi ko imasenga no kuvuga ngo barahaze. Umukobwa arakira ariko Imana ishimwe kuko Imana yabikorera. Rero imirimo y'Imana ni myinshi, no kubwira gutese ndavuga mikeya gusa kuzimana komeze mutegere muva no kuvuga ngo imbaraga z'Imana zirahari cyane, imbaraga z'Imana zirahari. Tugeze Masaka, ndagarutse Masaka, tugeze Masaka twarasenze hari Masaka. None dusenze umunsi umwe ntangazwa n'Imana. Tuja gutangira ahantu kwatangira ikanisa, mu nzu yaho habaga umuswa uyu usanzwe. Noneho twazuka mu gitondo tugasanga aho twagaza twicara tugasanga noneho umuswa wariye ibirago. Tukabatse ibi bintu ni ibiki? Mu mahombi se? Mu mahombi yarashashe mu ibirago. Aho tugasanga umuswa wariye ibirago. Noneho mbwira abagenzi bandi ndabwatsiye ibi bintu ni ibiki? Uko uyu muswa ni n'uwiki? Kandi twamaze dusanga bashizeho igitaka cabaye kuri bizabirago, igitaka cabaye. Noneho tubatse ibi bintu ni ibiki? Turabamurika dusenge. Ngira namubwira ngo ngiye gusenga kandi namasenga mu kuzunguruka cha gitaka. Ndaguma ndazunguruka gutya, ndazenguruka uko muzunguruka gutya ngenda zunguruka. Naratangaye ibintu by'Imana, ndasenga ngo mari gusenga sinerekwaga, sinahishurirwaga, nta kepfo karuguru. Uwo turimo dusenga nawe iwe ngo bari uhishura. Arambwira ati noneho ibintu zabaye ntiwabibona ni ibikisi? Ati je ko kurasenga, ati nkabona ibintu bivuye muri wa mugina. Ati nkabona havuyemo ibintu, ati nkabona biragiye biraguruka kandi bafite ishusho z'abantu. Ati nkabona bivuyemo biragurutse bikagenda bikarenga. Ati none ati jewe izo ngibyo ati mbonye bivamo. Ati kandi atekereza ko ari abadayimoni. Ndabwira ati izo ngibyo je ntabyo nabonye. Kandi ikintu cyantangaje ni uwo munsi ko wamishira muri iyo nzu uragenda neza, urashira uwo munsi urashira. Dutangiriraho urusengero, twarutangiriye aho muri ico cyumba cy'amasengesho naho twatangiriye. Imbaraga z'Imana zirahari. Rero imirimo y'Imana ko yivuga ni myinshi kandi imbaraga z'Imana ni nyinshi. Imana gibana natwe mu buryo butangaje. Ikindi nibutse gitoya ari cyo sohezaho, nibutse kuko nigeze kurwara kera kiri muri Kongo. Nararwaye ngo mari kurwara, data aramvuza yaragiriho na papa aramvuza birananirana. Bagurisha inka zabo baragerageza kumvuza birananirana. Baravuga ngo ni kirima yananiye, bamvana hari abanjana kuri Gato kwa Soboko ngo nigeneje kubayo ngo wenda ni kirima yananiye. Noneho muri iyo misi nkiriyo kuri Gatobwe nturayo ngo ngere n'ubundi kirima yahirananira. Ndasondagaruka mu mushasha, noneho ngo ngaruke kandi mu mushasha. Ikintu cyantangaje ngezeyo, baramvuza abanjana ku bitaro bashaka imiti y'uburyo bwose. Baramvuza birananira gukira biranga. Bavuga ati se umuntu yararwaye iki? Nararibwaga, noneho nkaribwa n'umubiri ugasa n'uwabyimbaganye, bene uko ngo usimenye uko indwara iteye. Noneho indwara ngo bari kubura, ndibuka ndyamye sinziriye. Mbona ko umuntu aza arambagarara hejuru, arambira ngo uhereye umunsi ngo urakize. Arambira ngo uhereye umunsi urakize. Ambwiye ngo ndakize, ndavuga ati se uyu muntu ngiye ngo ndakize nama mzukana ibyishimo, mzukana amahoro, mzukana kugubwa neza. Umutima waje bambwira ngo ibi bintu nivyo. Umutima wamuteraho kashe, nemeza ngo n'umutima wanje ndavuga ngo ndakize. Ora confirm ngo mare numva ubuzima buragarutse. Mbwiraga abavyeyi ndavuga ati nabonye umuntu nijoro. Ibaga ntibazo gute? Kabwira mama, kabwira data, nkabwira ati none nabonye umuntu aza nijoro. Arambwira ngo nakize. Kandi arambwira ngo genda urakize uhereye umunsi. Ibo ntibabyumve ariko nje nkabyumva cyane. Uwahuye n'Imana na ku gitice niwe uzuzumva kuruta abandi babivuga. Uwabonye Imana ku gitice atabibwiwe n'abandi niwe uzugira imbaraga. Nawe uzahura nawe umunsi umwe nawe ushaka Imana, uyishakana umwete, uyishakana urukundo, uyishakana imbaraga zawe zo n'ubwenge bwawe. Imana
izakora imirimo izakwiyereka. kandi Imana ukunda kuyishaka wenyine kuruta kuyibwirwa n'abandi, kubera ko kuyo abandi ni y'abandi. Ariko kandi ibyiza nuko twakunda kugira gute, twakunda kuguma gusenga kandi tukabibamo bigahinduka ubuzima. Niyo mpamvu naje nkunda gusenga. Rero nagiye mbona imirimo myinshi ntobasha kuvuga nonaha y'Imana, ariko muri makeya imbaraga z'Imana zirahari. Ndabwira abatarazezeye bizere, abataramenya Imana bamenye ko Imana iriho, abatazi ko Imana ikora bamenye ko Imana ikora, babyizere kandi nabo Imana izabakorera imirimo ikomeye. Murakoze. Imana igumugisha kabisa, turanezerewe cyane kandi komeze yivange mu byo. Asante. Umutumirwa wacu arakoze cyane. Imana igumugisha tubwiye ibintu bikomeye cyane, ndabizi nawe nubitegera biraza kugufasha kandi birakubaka mu buryo bukomeye. Noneho turakomeje na gahunda yacu kandi turanezerewe bikomeye. Asante. Age kutubwira akantu gato yo kubijanye no kwihangana muri urugendo. Ndabizi urugendo rwo gusenga rwamo intambara nyinshi, rwamo ibinaniza byinshi ndetse bituma ababuze kwihangana babivamo. Ugasanga umuntu arasenze aragiye azamutse ageze iyo hejuru mashorishori akaba amanuka neza akongera akikonera akika hasi. Rero hari ibintu byinshi bigenda binaniza abantu muri runo rugendo. Urugero tuvuge nk'uyu mukozi w'Imana Robert, abantu benshi twabonye impano Imana yamuhaye, yaramaze ngo imyaka irenga 16 niba ntibeshe, ariko nabonye isi yose yamupostinze. Utekereze kumara imyaka irenga 16 nta mwana. Ibyo bintu ugenda ubyishine wewe kubwawe. Ubu abantu bari mu kumara umwaka cyangwa n'amezi 8 amatelefone baduhamagara umunsi kundi ngo tubasengere bagacika intege ugasanga bihebye. Ariko iwe ni umuntu yaramaze imyaka irenga 16. Imana imugirira neza, Imana iramutabara. Murumva nawe wenda intambara yahuye muri cyo kintu, muri urwo rugendo habaye no kubabara. Ari umuntu ukomeye kandi usengera abandi, Imana igakora ibitangaza ndetse Imana ikanamuganiriza. Ese akantu wewe ukavuga iki kuri umukozi w'Imana dukunda cyane utuye muri Canada? Vuba cyane tuzajya kumuramutsa. Asante. Yesu agumvisha, kwishimiye cyane. No kuvuga ngo muri make ico shaka kuvuga niki? Kwihangana. Ijambo kwihangana nta handi wabikura. Umuntu wasenze wese agira imbaraga zo kwihangana, kuko mu mbaraga zo gusenga havamwe imbaraga z'umutima. Kuko kwihangana kuva mu mutima, kwihangana kuva mu masengesho umuntu asenga, ugasanga umuntu Imana ngutije imbaraga kugira ngo abashe kwihanganira ibihe. Ndavugana n'abantu batarabona abana, mvugane n'abantu bari mu bibazo bitandukanye, bafite n'ibyifuzo bitandukanye. Abo bantu ndeka mbahumurishe ijambo rivuga ngo igihe cyose uzumva utsikamiwe uzagenda usenge. Imbaraga zo kwihangana no gukomera muri urugendo mu kibazo wahuye naco icaco cyose nta handi dushobora kuguhura nabo, n'imbaraga z'amasengesho. Iyo usenze Imana ikongerera izindi imbaraga udasanga. Amen. Imana yongera kukuvomerera. Haleluya. Ndafashijwe. No kuvuga ngo Imana igutiza imbaraga utarusangana. Imana ibasha kukuremera undi mutima wo kubasha kwihangana cyangwa se kubasha mu kibazo ukagitambuka amahoro. Ibanga ni rimwe, ni ukuba mu mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho ziradufasha, zitwongerera imbaraga, ziraduhumuriza kandi zikaducisha aho tutari guca. Zikaduha imbaraga zo guca mu kigeragezo. Niko Zaburi ya 84 ivuga ngo nitunyura mu gikombe cyitwa baka, Uwiteka Imana dusenga azagihindura ahantu h'amasoko kandi narangiza acambika imigisha. Uyu mugabo tuvuga uku nguku nuko yaciye muri ico gikombe akagisohokamwe amahoro. Mukomere, Imana izatuma usohoka, izabatabara. Imana izagutabara. Iyatabaye uri, iyantabaye nanje nawe izagutabara. Kandi namwe mukomere, musubire mu imbaraga. Imana niyo kwizerwa, nta rindi banga mbamenera n'iryo gusenga. Iyo usenze cyane amasengesho yawe ku giti cyawe yo kwiherera, niyo masengesho nkangurira abantu, kuko ayo gusengerwa ni meza pe, ariko kandi ndakundisha gusenga ku giti cyawe. Nibyo bintu nasanze bigira umumaro kandi bisubiza mu imbaraga kandi bigatuma ukomeza urugendo. Imana igumugisha cyane kandi ikomeze kugire neza. Tukira gukura akantu ko gusenga,
umunsi umwe narasenze umutima urambwira ngo ese gusenga kwakugabanyije ibitotsi cyangwa ibitotsi byakugabanyije gusenga. Uramutse ufashe ibitotsi byawe no gusenga kwawe ukabishyira ku munzani, ese gusenga kwajya hejuru cyangwa ibitotsi byajya hejuru, wagushaka yagusanga. Mbese ubundi warizwa muri kino gihe tugeze abantu benshi bagize ibitotsi byabaye byinshi. Rero gusenga kuko bitubwiye nicyo kintu kizogufasha kwihangana mu kigeragezo uri kunyuramo. Muri Yakobo 5 oya ku murongo wa mbere no kuri 12 hagavuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo ryasezeranije abayikunda. Rero bene data mureke tugende tugire kwihangana. Imana ngo yabivuze niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Usomye mu Migani 18 kuri 14 hakava mu mutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye. Ngwari ku mutima wihebye ninde wawihanganira? Bene data rero mureke tugire kwihangana. Imana yakuvuzeho kizosura. Tugende tube mu buzima bwo gusenga dukomere ku Imana yatuvuzeho. Imana ibagire neza. Mugihe cyose amasengesho ya